Reka twongere tuguhe ikaze, aho tugiye kukuzanira ubutaka bunini rwose bufite sikweya mita 3,000. Urumva ko ubuso 3,000 ntabwo ari buto rwose ku mafaranga miliyoni 16. Hano i Nkuzuzu mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nkuzuzu mu murenge wa Bumbogo. Murabona ko ari ahantu hateretse, ni ubutaka rwose bucaho iyi ngiyi mwayene tansiyo. Urabona ko hacaho umuriro rwose kuri ubwo buso bwawe waba ugiye kugura. Ni ahantu nk'uko ubibona hateretse gutya, umuhanda rero ukaba ari uriya hariya hari ziriya nzu haraguru yaho. Mbese kuba wahagurira umuhanda uhagera biroroshye. Ni ubutaka ushobora kuza ukabukoresha mu gihe hataragera amajyambere cyane, ukaba ubukoresha mu buryo bwo guhinga. Ni ahantu rero hahendutse kandi rwose mu buryo bugaragara, hari mu kagari keza, cyongeyeho no mu murenge mwiza. Uriya murenge rero muri kubona ni uwa Rutunga, hakurya hariya ni Rutunga rwose. Urabona ko ari ahantu heza hafite viyu nziza mu gihe kizaza. Murabona hariya ni muri Nyagasozi, mu kagari ka Nyagasozi. Hariya muri kubona amazu menshi, hariya hakurya ho ni Induba. Ku bazi Induba za Gasanze ni hariya hakurya. Murabona ko ari mu cyerekezo cyiza rero, ni icyerekezo rwose cyiza cyane. Ni ahantu uba witegeye imisozi 1000 yo mu Rwanda. Urabona yose ko uba uyireba biri imbere yawe. Rero nimutekereze hamaze gutera imbere, uri umwe mu bantu baba batuye ahantu heza cyane. Aha hantu rero nimuze muhagure hatabacika, ni ahantu hahendutse. Hepfo yaho hari n'icyuzi rwose cy'ikiyaga. Ni ahantu heza cyane. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.